Iya na tu nak kada tau pandri teh. Iya ko melo ko pajok ka deceng. Iya ko masigi mu bangun, masigi mu pajok ka, aja mo musapai, mu palayolay tau matandre sikolana, aja mo. Iya ko masigi may pajok ka, sapa itaw malampu aja na tau matandre sikolana. Apa detu na nyamanan na tau matandre sikolana, makanja akalan na. Tapi iya tu tau malampu insyaallah makanja. Makitu je makade guru te ko masigi. Sapa ko panitia pembangunan, sapa bani malampu aja na mo kada matandre sikolana ye. Apa tania sekolah itu jaminan. Tania. Itu deh jadi makotiha. Tapi syukur kami te masigi tak. Ini luar biasa Pak Bu. Degagat ya tengana asena masih sesa mi panitia wajah AC ko maki ya tu makanja AC duduk ya ko AC duduk 2 mitali namode na berfungsi mananya apa itu 2 kali lipat kekuatannya ko AC duduk ya suruh servis de to na selesai apa ya ko AC makoy mak bilang unit ya masoli-soli anggaran biasa tak 300 tak 500 sabusi di unit jadi kui reke ngisiaga itu yo pokok AC duduk na yali 5 PK 10 ni PK meke ni ilalang gitu. Jadi sekarang itu memang orang beralih jadi makanya ya masih ge makoko apa usahakan ipek cara namanya amat jamaah ya tia ampai upodale pengurus ya kong kadina masigi usahakan saparang ilalang nawat di makeguna agi saparang ilalang maka da kawat di yali na tapake na sabak magay iya ko to limonroy o korekaninge de tu na tatamba palana de iya tu ko 10 palana ko masumbang ite to liem itu 10 mupake pitu na patatamba pak de na bermanfaat maka itu ya na biasa guru tasenur denang kana rapa akalaku ya roya pak panitia masigi matoka denang kana rapa akalaku tu makan makanja kong ka masigi makin rang denang kana rapa akalaku denang ka masih cocoki maka dayanang ka masigi nak makin rap pembangunan na tu masigi sukses maka raka macilakan ya tu ku makin rang bagaimana nang ka masigi bangun atau makin rang oh ternyata ada nilainya maka de guruta iya ko makin rangi masigi enak nang katau masumbang namo 20 rupiah iya na tu tau wajarangi inran na po ng Allah Ta'ala nang kadalele kanay nigi tau wajarangi inran na po ng Allah Ta'ala maka iya tu tau iwajaran matu kakurangan na decen na ko kisorimonri jadi iya ko meki pasalama jamaata pakin rangi masigi itu jadi pakin rangi apa namo 2 bumi nak bereng na wajaratin ran na po ng Allah Ta'ala aja to sita kada yang penting icapuri de nakwa jadi tay agawan dinabutuhkan ya ko ambala talyan ambala iya ko jang alyan jang yang penting ang kaguna madakay nasaba iya mitu natatamba pahala na reko makiro ya ko monro ibange manrasaki bahkaya madari lalo acara mapa maka denang ka panitia tulipas silap ko idi na masigi kilala bange iya tumatu lay pape ko sorimonri maka nasa mamagay na di na bertambah apalan na iya ko 10 mi ko masumbang ite de iya na tu ampay pa maka na nabita iya nang kamo batun na tawe madake ko masigi tatta ibangu nga bola ko sorimonri makiro de na kada yanang ka sumbangat tama de maka dami nang ka batun na madake ko masigi iya na tu ampay Yahudi ya romata-mata macuri nabita waktu na malaikat dapurang narempa ibatu nabita waktu na lepa babu masigi lai rempa batu nabita lai rempa mapamulai pura masampaja subuh ne baru tu batu asara manina paja tapi ya ro batu nak demparange napa na bangun nabita manci masigi ya tu na mancaji masjid pertama masjid Kuba itu jadi itu masjid pamulange na bangun nabita de itu na pulok ko salange batuna pulok ko Yahudi nak dempar mi lai rempa mi nabita na pasipulu ni robatue iya na romay bangun manci masigi iya na tu na pangewa malaikat
malaikat pak jagana suruga si bana neraka, maka dai malaikat pak jagana suruga malaikat Ridwan isa suruga ya, maka dai malaikat Malik de isa neraka. Nah semagai nasana ya pan rasa-rasa nabita, maka dai malaikat Ridwan de isa suruga. Nah sabab iya ro batu nak dem perange na pak dakke mancaji masigi. Ya na tu na menurut riwayat iya ro nak tau mak dempa batu tamamui suruga demi na nikmati suruga, tapi tami mancaji palaya ngoki lalan na suruga. Na sabak tania selang iya makara maki salat de Yahudi, tapi tama suruga apa batu nak dem perange lai bagi pakai mak bangun masjid Kuba itu. Maki itu barakan. Yana tu ampai Pak Bu syukuruni ya makoko sidrap macene ka macara mai saliwang orang mengakui. Maka daya rosidrap Pak Ustaz pulekin roidanana na bangun masjid makomana robalona. Ina sakot de paga kampung nasa sa di kabupaten Itamay maka ballo masjidna pada ko sidrap. Kemudian Pak Bere Jamakna luar biasa. Liwa nasa ko mga ribi, liwa rona. Maka daka barakak na kapas sa parie, barakak na pengajiannya, malomo ni tayo masumbang. Malomo. Jadi macam ni memang tahu Pak. Ia meto ko to pole bone na to melo tama sinjay. Idi manimita masigi. Ko to macam ni di meto makura meto dapi sidra, makura dapi. Istilahnya mapamulai Pak Bere Jamak na letu batena mak bangun masigi. Cuma madari maya manuanu kecele magai madari yang ke masigi maka baloi saliwang tapi mak jasa maka baloi saliwang maka cantik saliwang sisan na to tama namo kipas na dito na jalan magai masalah sale ko makiro Pak aja lalo nakwaro ipabaloi saliwang na pailalam si pan rasa-rasa tahu syukuruki alhamdulillah.